ام باش خواندکارین هجاز بهوی مگون باش بین خواندکارین دلال ام وانا یخوانی هورمون شیناتی و مروان ام بردوام دکن به هبدورن وانا یمنی چوده ام سر جوره هورمونا شخوا ام آخوین مگو سه جوره هورمونا جمع هبون ستیروئیدی و بپتیدی و امینی ایرو امیل سر هن جوريين ليفيكين هرمونان بآخرين شخوا وك ام بزانن ليفيكين هرمونان لدورين جودا دلاشي مده بلاب دبن دبقو ليفيك تامبه وك ام فيجن ليفيكا تريويدي ليفيكا ادرينال ليفيكا بارا تريويدي امانا قشتك ليفيكين تامن ودبقو ليفيك چبن تبنين بسبور بن جه لبتان تين هالبراندن وكان از بيم لبتا مي قدا يانجي روفي لبدك شانه يوان بسبورن هرمونان هل دبرينن ودبقو جي لبتين تايبت بن قبل بتن جو هالبرينن خوا جدر ويلاش هل دبرينن اما انا بين الميناك حفت خريطوك الجمع اف حفت خريطوك هالبرينن خوا جدر ويلاش هل دبرينن دما جو بخوازه تيماري بحلينا لحفت خريطوك نتني هالبرينن خوا جدر ويلاش هل دبرينن دهمان دمي دجي هالبرينن خوا ده هندر دجي هل دبرينن وكان بيجن دما جو حفت خريطوك انسولين هل دبرينن دما جو انسولين تي هالبراندن رجايا شكر دخوينه ده سازومان دكم اف حفت خريطوك رجايا دما جو انسولين هات هالبراندن جمع تشدك هالبرينه يانجي رجايا شكر دخوينه ده الفيدك الجمع سازومان دكم جبر بيكي ماجو جمع ام بيجن ليفيكين هرمونان تامن و تبنين بسبورن ولبتين جودان جو هالبرينن خوا دربه يلاش هالدبرينن وك ما جو حفت خريطوك لحفت خريطوك نتدي هالبرينن خوا دربه يلاش هالدبرينن ده هندر يلاش دي هالدبرينن وك ما جو دما جو انسولين هالدبرينن شبو رجايا شكر دخوينه ده سازومان بكم ام هارن سر جوريين ليفيكين هرمونا شخوا قالك جوريين ليفيكي هرمونا الجمع هنا يك جي ام بيجن ليفيكا بتيوتيري ليفيكا تريويدي ليفيكا بارا تريويدي ليفيكا ادرينال ليفيكا غرافوكا لانجرهاس وليفيكا جويا هلاندني بيك ام بهفدوره شيرو بكن ليفيكا بتيوتيري دلاج ليفيكا هاري جرنجه يعني ام كارن بيجن ليفيكا ك شخوا ام جهوي ام ديار بكن لسروي جير اي مجي بجهد با وشخوا ب ام بيجن بهيبوتالاموس جي تجريدان دو وانا يا سنر دما مبر مكاري هيبوتالاموس داخويا كرن هيبوتالاموس خماغو بشك او جي بشك جمجيه ليفيكا بتيوتيري لجمع ليفيكا جيرن دلاج ده يعني ليفيكا هري جيرن دلاج ده ليفيكا بتيوتيريه چما شبرغو كنترول كرني البراني بويرن دلاش مد تشد به ليفيكا بتيوتيري كنترول كرني ل دكا نتني كنترول كرني لهمو بويرن دلاش مد تشد به كنترول كرني تشي دكه چالاكين اي هرمونين ايدن يعني زبيم هرمونال ليفيكا تريويدي وبارا تريويدي قبل ليفيكا ناقشتك دبن سايا ليفيكا بتيوتيري دي كاري خوا فرادبن شخو ليفيكا بتيوتيري چالاكين هرموني دي سازومان دكي بريا جروبك شي هرمونا هالدبرينه اف هرمونانا بسازومان كرنا كاري وان ليفيكان را دبر اف ليفيكا بتيوتيري ام بيجن تكلي نابرا ليفيكا بتيوتيري و هيبوتالاموس دش خماغو هيبوتالاموس بشك جي مجيه بشي مجي ام جير بيجن هيبوتالاموس اف هيبوتالاموس كاريوي چيه كاري هيبوتالاموس سازومان كرنا جنگها هندر جنگها مني هندر كي به سازومان كي هيبوتالاموس بيفراد به وكم بيجن سازومان كرنا رحجيا دل چوا دماغو دل ليدخه يعني جنب بيجن چي كاري جراد به هيبوتالاموس كنترول كرنا هالبراندنا ليفيكين بتيو تيري دكه كنترول كرنا ليفيكين هرمونا بتيو تيري دكه البدكه ام چي ديار دكن ام جريدانا دنابرا هيبوتالاموس و ليفيكا بتيو تيري ده ام
didin diyar kirin. Hipotalamus se du grupê şaneyên sinirî pêk tê. Du grup. Grupa yekem lîfên grupa yekem digihêje kûdekê digihêje felika paş a em bêjin livika pituitary. Digihêje ku grupa yekem yani em bêjin hipotalamus du grupê şaneyê sinirî pêk tê. A yekê lîfê wên digihêje ku digihêje ana me jî felik tê dihebûn. Çar cûreyê felika cem hebûn. Ev hipotalamus digihêje felika a paş a livika tiroîdê. A livika tiroîdê. Li vê dekê cem dema got dikê ev çi karî vira dibe? Ev yan jî em bêjin dema got dikê felika a paş a livika pituitary li vê dekê du cûreyê hormona wê hilbirîne. Du cûreyên hormona wê hilbirîne. Hormona vasopressin a got bi navê em bêjin antidiuretik yan jî hormona em jê bêjin hormona ADH. Ev hormon vî navê te nas kirin hormona ADH. Ev hormona hanê çi karê wê ye? Hormona ADH çi dike? Qaseya avê di laşê me de sazûman dike. Qaseya avê di laşê me de sazûman dike. Cûreyên di duwa ego em bêjin pituitary yan jî grupa yekem ji şaneyên sinirî ê pituitary hildibirîne em bêjin hormona oksitosîn. Hormona oksitosîn em bêjin karê wê çi ye? Çi karî vira dibe di laşê me de? Çûn heva masûlkeyên malzarokê di dema zayînê de. Ji bo got em bêjin bûyera me nî zayînê hesanî berdewa çê bibe. Yan jî em bêjin ne tenê em bêjin çûn heva masûlkeyên malzarokê vira dibe. Em bêjin hilbirandina şîr jî di dema şîrdanê de. Vî karî jî ev hormona me yê oksitosîn pêv radibe. Hormona me yani an em bêjin dema got zarok sînga daxwe dimije çil ceme çê dibe? Herikokek sinirî ceme çê dibe. Herikoka sinirî dema got çê dibe wê bigihêje ku digihêje hipotalamus. Yani em bêjin digihêje beşên me jî a bi navê hipotalamus. Hipotalamus jel cem me çi dike? Hormona oksitosîn hildibirîne ji bo got şîr were vala kirin. Ev grupa yekê bû. Em herin ser grupa di duwa. Grupa di duwa ji şaneyên ev grupa di duwa em bêjin me got grupa yekê li kê de bicih dibû di livika paş a livika a pituitary de. Lê grupa di duwa ji kê bicih dibe lê em bêjin felika pêş a livika pituitary de bicih dibe. Ew jî hormonê xwe hildibirîne wek em bêjin hormona dopamîn û hormona mezinbûnê cî atîş. Ev girêdan di navbera livika pituitary û hipotalamus de bû. Me got hipotalamus di grupên şaneyên sinirî cem hebûn. A yekê di felika paş de bû û a di duwa jî di felika pêş de bû. Her yek jî hormon hildibirandin. A ewilî hormona me got em bêjin hormona oksitosîn hildibirandin û hormona ADH a got qaseya avê di laşê me de sazûman dike. Grupa di duwa me got hormona dopamîn û hormona a mezinbûnê cî êtiş hildibirîne. Em herin ser cûreyê xwe di duwa livika tiroîdê. Livika tiroîdê ana me got livika pituitary livika herî giring di laşê me de ye. Livika tiroîdê livika herî mezin di laşê me de yani em bêjin giraniya wê ji 25 heta 30 gramî ye. Ji xwe di kêdekê cih dibe di qirikê de pêşiya zengelokê de livika tiroîdê bê cih dibe. Livika tiroîdê jê di em bêjin di felikan pêk tê çep û rastê. Çep û rastê ji xwe di nêvî de jî bi hevdû vitên girêdan. Ev livikan hanê ev livik yan jî bi bandora çi karê xwe dike? Bi bandora livika pituitary. Me got pituitary hemû bûyerên got laşê me çê dibe û sazûmankirina hemû livikên din jî dike ji ber vê yekê. Livika tiroîdê karê xwe dibin saya livika pituitary de bê cih
tîne. Livika em bêjin livika tiroyîdê ji me hormona tîroksîn hildibirîne. Hormona a tîroksîn hildibirîne û ez bêjim ne tenê hormona tîroksîn hilbirandin iyonên tevnên tiroyîdê. Ya got derbasî çi dibe? Derbasî daraştina hormonên tîroksînê dibe. Ji xwe em dikarin bêjin nêzî sedî 65 senga vê hormona tîroksînê jî ji me pêk tîne. Hormona tîroksînê em dibêjin livika tiroyîdê hormona tîroksînê ji me hildibirîne. Hormona tîroksînê bi çi karî radibe di laşê me de? Çi dike? Çalakîkirina bûyera metabolîzma nişaneyê laşê me de radibe û çi jî dike? Sazûmaniya mezinbûna laşê me jî dike. Ev karê hormona tîroksîn ago livika tiroyîdê wê hildibirîne. Çi karê wê bû? Çalakîkirina bûyerên metabolîzmayê nişaneyê laşê me de û sazûmankirina em bêjin mezinbûna laşê me. Ev livika a tiroyîdê bû. Em herin livika xwe nîsisiya livika bara tiroyîdê. Livika bara tiroyîdê ji xwe em bêjin ev livika tiroyîdê bû. Livika para tiroyîdê 4 livikên biçûçik in. Di dol jorin û di do jî lê binîne. Bi taybet li ser beşê piştê livika tiroyîdê bi cih dibe hejmara wa 4 livikên biçûçik in. Ev livika bara tiroyîdê ji mir hormona bara hormon hildibirîne. Ev hormona bara hormon bi çi erkîv radibe? Sazûmankirina rêjeya kalsiyum di xwînê de ev bara hormon, hormona bara hormon pêv radibe. Yani em bêjin qaseya kalsiyum, rêjeya kalsiyum di laşê me de kî em bêjin sazûman dike kî hevseng dike livika bara tiroyîdê dema got hormona bara hormon hildibirîne. Livika bara tiroyîd me got 4 livikê biçûçik in. Di do li jorin di dol binîne li ser beşê piştê livika tiroyîdê bi cih dibe. Ev livika hanê hormona bara hormon ji me hildibirîne. Ev livika hanê bi çi karî radibe? Sazûmankirina rêjeya kalsiyum di xwînê de ji me pê radibe. Ev jî livika me yê sisiya bû, livika bara tiroyîdê bû. Em herin ser livika me yê çara livika a adrenal. Ji xwe livika adrenal ew jî livikeke biçûçikê li ser gurçikan bi cih dibe. Di livikin li ser gurçikan bi cih dibe. Yek ser gurçika rastê û yek jî li ser gurçika çepê bi cih dibe. Mena tu em cihê livika adrenal diyar bikin, di livikin li ser gurçika bi cih dibe. Her yek li ser aliyekî gurçikê. Yek ser rastê û yek jî aliyê çepê ye. Livika adrenal ji di beşa pêk tê an ez bêm. Ev livika adrenal be li vê dekê li cem e. Qata derve em jêr dibêjin qalikê livika a adrenal. A hindir vana em jêr dibêjin tovik. Livika adrenal ji di beşa pêk tê. Qata derve em jêr dibêjin qalikê livika adrenal û a hindir em jêr dibêjin bi navê tovik tê naskirin. Ev her du qat bi rola livikan. Yani her ev bi rola livikakê dilîze û ev jî bi rola livikan taybet dilîze. Yani jî em bêjin ev hormonên taybet hildibirîne û ev hormonan hildibirîne. Her yek bi şûna livika ye û her yek jî em bêjin hormonên xwe cem hildibirîne. Li vê dekê livika menî adrenal jî çû em bêjin cûreyên livikên hormonal cem hebû, livika pituiterî cem hebû me got livika a herî giring di laşê me de ye ji xwe girêdanê bê hipotalamoz dike. Livika tiroyîdê cem hebû livika herî mezin bû me got senga wê
25 حتا سهی بو لیوکا بارا تریویدی من گو 4 لیوکین بچوچک بون ام بیجن دو جور بون و دو جی لی بنی بون هرمونا بارا سرمون شمر هل دبراندن اف هرمونا هانه سازومان کرن رژه یا کالسیوم دلا شمده پیک رادبه لیوکا ادرینال مگو دلیوکین سرگور چکا بجهد بون اف لیوکانا جدو قاطا پیکته قاطا دربه امجرد بيجن قالكي لبكا ادرينال واهندرجي امجرد بيجن توفك حريك شباناجي ب رولا لبكي رادو به وحريك جي هرمونا هلدبرينا خوندكارن دلال اموانه يا اخوا الفيدا بداوي دكن لي هنجوري مني دن اللي فيكن هرمونان مانه اميناس بكن دوانه يا مني بيده قالكن لبكا ادرينال وتوفك چه هرمونا هلدبرينا سپاس حتی وانه یا بیز هیوی ما ببینن دی کیف و خشیه